Pozdrav za sve gledalce YouTube kanala Električar 1. Danas počinje obuka za korišćenje Arduino mikrokontrolera koja će biti realizovana kroz klipove koji će se emitovati svake srede. Obuka je koncipirana tako da je mogu pratiti početnici, ali sasvim sam siguran da će biti zanimljiva i korisna za korisnike sa iskustvom. Obuku će voditi, na moje veliko zadovoljstvo, Veljko Aleksić, učenik prvog razreda Elektrotehničke škole Nikola Tesla u Nišu. Veljko je izuzetno nadaren za oblast robotike, o čemu govore mnoge nagrade koje je sa svojom sestrom Aleksandrom osvojio na svim takmičenjima na kojima su učestvovali. Ne zamerite na tremi koja je prisutna u ovom prvom klipu, već podržimo Veljka da nam prenese svoje znanje i iskustvo. Dobar dan vam, profesor Andrijaniću, i pozdrav za sve gledalce kanala Električar 1. Za one koji me ne znaju, ja sam Veljko Aleksić, učenik sam prvog razreda Elektrotehničke škole Nikola Tesla u Nišu i pohađam smer elektrotehničar informacionih tehnologija, popularan IT. U današnjem video klipu ćemo govoriti o Arduino programibilnom kontroleru, to jest o njegovim karakteristikama, o njegovoj istoriji i napisat ćemo najjednostavniji neki program kako bismo prikazali rad ovog mikrokontrolera. Ukoliko postoji interesovanje za ovom temom, rado ću ostati sa vama koliko god to bude potrebno. Ovim mikrokontrolerom se bavim već 3 godine i znanja stičem kako samostalno, tako i na Elektronskom fakultetu u Nišu. Smatram ga jednim od najboljih u odnosu cene i kvaliteta i veoma je stabilan u radu. Cena ovog mikrokontrolera, Arduino Uno mikrokontrolera, je negde oko 20 €, mada se mogu naći i neke kopije po nižoj ceni, ali o kopijama ćemo u nekom od narednih videa. Pored Arduino Uno mikrokontrolera postoje još i Arduino Mega, Arduino Nano, Mini Pro i tako dalje. Zaista dosta mikrokontrolera iz kompanije Arduino postoje. Posjeduje na sebi čuveni Atmega 328P mikrokontroler koji nije integrisan na samu Arduino ploču, što predstavlja jednu veoma dobru stranu, a to je ukoliko sam mikrokontroler pregori, nema potrebe za čupanjem instalacije iz samog PLC-a ili njegovo premeštanje, već je dovoljno samo da se novi program prebaci na novi mikrokontroler i stari zameni novim i time štedimo svoje vreme. Radni napon ovog mikrokontrolera Atmega 328P jeste 5 V. Ulazni napon samog PLC-a, znači ulazni napon u PLC-u je kreće se od 7 do 12 V, mada ja lično preporučujem 10 V, do 10 V, iz razloga ako nemate stabilan napon i stabilnu struju. Ima 14 digitalnih ulazno-izlaznih pinova, pored njih od kojih su 6 PWM, i pored njih također postoje 6 analognih ulaza. Ima 2 naponska pina, jedan daje napon od 5 V, drugi daje napon od 3,3 V i 3 GND-a. Nazivna struja po pinu je 20 mA. Dimenzije ovog mikrokontrolera su dužina 68,6 mm, širina 53,4 mm, a težina 25 g. Znači ovo je jedan vrlo lagan i vrlo mali mikrokontroler koji se može instalirati na bilo kom prostoru, bilo gde. Samo jednim ovakvim mikrokontrolerom su nam otvorene veoma velike mogućnosti, od programiranja manuelnih industrijskih mašina pa sve do programiranja procesnih robota. Programski jezik koji koristi Arduino je zasnovan na prototipu wiring platforme
programskog jezika otvorenog koda sa integrisanim razvojnim okruženjem koje se upisuje kod. Taj kod se kasnije sa razvojnog okruženja prenosi na mikroprocesor putem USB kabla B tipa. Prototip wiring platforme se pojavio prvi put 2003. godine, ali kao prototip. Finalna verzija je nastala nakon 11 godina, tačnije 2014. godine, i tada je zapravo iz fabrike izašao i prvi stabilni Arduino Uno mikrokontroler. Kao kod svih elektronskih komponenti, ne preporučuje se dodirivati rukama sam mikrokontroler na neizolovanim mestima pod naponom, dok je sam mikrokontroler pod naponom, jer može oštetiti sam mikrokontroler. Ovo su neke najosnovnije stvari koje bi svako trebalo da zna o Arduino Uno mikrokontroleru, a sve ono što sam ispustio da kažem u ovom klipu reći ćemo u nekom od narednih klipova. A sada ćemo napisati jedan kod za naš jednostavan program, to jest za treptuću diodu. Kao što vidite, to je to razvojno okruženje i ovako bi trebalo da izgleda menu tools kada mikrokontroler nije uključen. Sada ćemo uključiti mikrokontroler na napajanje i kao što vidite u meniju Tools vidite da je port prepoznat, odnosno integrisano razvojno okruženje je prepoznalo port na kome se nalazi mikrokontroler. Sada kucamo komandu pinMod. PinMod je komanda gde mi ukazujemo na to kakav je zapravo pin 13. Kažemo pinMod 13,output. 13 je naš pin na koji smo povezali našu LED diodu, a output govorimo da je, pošto imamo 14 digitalnih ulazno-izlaznih pinova, moramo da kažemo da li je ulazni ili izlazni pin. Dakle, u ovom slučaju je naš pin izlazni, tako da kucamo output. Nakon toga sledi komanda, pošto smo rekli o kojem se pinu radi i kakav je taj pin, da li ulazni ili izlazni, sada možemo preći na komandu digital write. Mi smo rekli da digitalan signal upisujemo na pin 13. Kažemo high, znači pošto je digitalan pin kao takav prepoznaje nule i jedinice. Kada napišemo komandu high, mi zapravo govorimo da se na pinu 13 tog momenta nalazi jedinica, što znači da će doći da će na taj pin doći napon, odnosno bit će jedinica. Komanda delay je zapravo komanda gde govorimo o periodu trajanja ove komande. Konkretno ovde je 1000 milisekundi, odnosno 1 sekunda. Sada ponovo pišemo komandu digital write i pišemo komandu low. Komanda low govori da jedinica sa 13. pina nestaje i da se tu pojavljuje nula. Kako se pojavljuje nula, to znači da tu više nema napona i naša će se sijalica, to jest LED dioda, izgasiti. Opet pišemo trajanje od 1000 milisekundi, odnosno od 1 sekunde. Kompiliranje samog koda može se izvršiti bez mikrokontrolera, ali se prenošenje ne može izvršiti bez priključenog mikrokontrolera. Tako da sada ćemo da kompiliramo naš kod i on je uspešno kompiliran i prenosimo naš kod i uspešno je prenešen. Treba piše done uploading kao što vidite, znači uspešno je prenešen. Ukoliko se desi neka greška, to može biti u sintaksi, to jest da neka komanda nije pravilno napisana ili može doći do toga da ste zaboravili da priključite Arduino Uno na napajanje. Kako smo naš program preneli na Arduino, sada možemo početi sa povezivanjem. Dakle,
GND s Arduina prenosimo na breadboard. Diodu, provera nožica diode najsigurnije se vrši unimerom, ali veoma popularna, ali ne i najsigurnija metoda jeste na osnovu fizičkog izgleda same LED diode. Bitna je provera koja je nožica anoda, koja je katoda, iz razloga što ako dođe do inverzne polarizacije može doći do pregorevanja same LED diode. Zato je vrlo bitno da se proveri koja je nožica katoda, koja je anoda. Dakle, ubadam diodu u breadboard. Jednu nožicu na pin 13 koji je pomenut u programu. Na drugu nožicu stavljam otpornik kako bih izbjegao neželjene strujne udare. Odatle sa otpornika na GND i ovim je naše povezivanje završeno. Ostaje samo da provjerimo ispravnost našeg povezivanja kao i našeg programa. Evo, naša LED dioda lepo radi, lepo svetli i naš program je lepo urađen. Kao što ste mogli da primetite, korištenje ovog mikrokontrolera nije nimalo komplikovano uz određena poznavanja programiranja i elektronike. U sljedećim videima obradit ćemo servo motore, DC motore ili step motore, kao i njihovu primjenu u automatici i robotici. Iako kažem da nije toliko komplikovano, ipak je potrebno dosta truda i rada u teorijskom smislu. Toplo preporučujem svakom da kupi ovaj mikrokontroler i da samostalno pokuša da uradi današnji projekat kao i sve sljedeće projekte koje budemo radili u sljedećem videu. Pozdrav! Dragi gledalci, siguran sam da je ovo bilo zanimljivo za sve nas koje zanima oblast mikrokontrolera. Zahvaljujem se Veljku na prenetom znanju i sa nestrpljenjem očekujem da vam predstavim naredne srede ono što je Veljko pripremio za sve nas. Podelite ovaj klip prijateljima i pozovite ih na obuku za Arduino. Do narednog klipa, mnogo vas pozdravljam.